ndabasuhuza kandi baha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi n'104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19-22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kwigarurira imijyi mu burasirazuba bw'icyo gihugu nyuma ya Kanyabayonga. Abarwanyi ba M23 bafashe Kirumba. Muri Nigeria abantu bagera kuri 18 bishwe, abandi 30 barakomereka, 19 muri bo bakomeretse bikabije baguye mu bitero by'inkurikirane byakozwe n'abiyahuzi bashobora kuba ari abagore. Mu Bufaransa abaturage bazindukiye mu matora y'abadepite 577 bagize inteko nshinga amategeko. Amakuru tuyaherekuye hirya no hino ku isi. Mu Bufaransa abaturage bazindukiye mu matora y'abadepite mu nteko nshinga amategeko. Abiyandikishije bifuza gutora ni miliyoni 49,500 bagomba gutora abadepite 577. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ku gicamunsi ko hari hamaze gutora abagera kuri 25.9% by'abiyandikishije. Ibiro ntaramakuru Associated Press biravuga ko aya matora ashobora gutuma leta y'Ubufaransa iyoborwa ku nshuro ya mbere kuva intambara kabiri yarangira, n'abavuga ko bashyira imbere inyungu z'Ubufaransa n'abagituye. Ibyavuye mu matora biratangira gutangazwa isa 2 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri Sudani umutwe wa RSF watangaje ko bigaruriye umujyi wa Singa, umurwa mukuru wa leta ya Sinai iri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Sudani, ikoresheje urubuga rwayo rwa X. RSF yavuze ko yabuhuje diviziyo ya 17 y'imbanziriza gutabara. Umunyamakuru wa Al Jazeera uri Khartoum mu murwa mukuru yavuze ko ingabo za Sudani zitabeshyuje ayo makuru, ahubwo zivuga ko imirwano ikomeje kuhabera. Muri Nigeria abantu bagera kuri 18 bishwe, abandi 30 barakomereka, 19 muri bo bakomeretse bikabije baguye mu bitero by'inkurikirane byakozwe n'abiyahuzi bashobora kuba ari abagore bari biziritseho ibisasu baturikije nabo birabahitana. Barikindo Saidu, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri leta ya Borno, yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko umwiyahuzi wa mbere yiturikirije ahaberaga imihango y'ubukwe, uwa kabiri akiturikiriza ku bitaro bikuru, uwa gatatu yaturikirije Kabutindi yari afite ahaberaga umuhango wo gushyingura yambaye nk'uwatabaye. Abana n'abagore batwite bari bahitanywe n'abo bagizi ba nabi. Kuri iki cyumweru ingabo za Isirayeli n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas barwaniye muri district ya Shujaiya mu mujyi wa Gaza. Abanyapalestina ibihumbi n'ibihumbi bahunze ako karere, aho ingabo za Isirayeli zavuze ko zarwanye n'umutwe wa Hamas hamwe n'uwa Jihad Islamique barwanira hejuru no munsi y'ubutaka. Igisirikare cya Isirayeli cyabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko masaha 24 yashize bishe abarwanyi benshi kandi hakagabwa ibitero ku buvumo bihishamo hakanabikwamo intwaro. Aya makuru mushobora kuyasanga kuri wa3.radio.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Kuri iki cyumweru ingabo z'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinje mu mujyi wa Kirumba uri mu majyepfo ya teritwari ya Lubero. Umwe mu bayobozi b'iyo teritwari utashatse kwivuga izina yabwiye ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa AFP ko igice kinini cy'uwo mujyi w'abaturage 120 kigenzurwa n'umutwe wa M23 kuva kuri wa gatandatu nimugoroba. Umutwe kandi wa M23 uravuga ko wigaruriye umujyi wa Kanyabayonga mu ntara Kivu ya ruguru. Edirwema. Aya makuru yemejwe n'umwe mu bayobozi muri ako gace wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Uwo yavuze ko Kanyabayonga iri mu maboko ya M23 guhera ku mugoroba kuri uyu wa gatanu. Kanyabayonga iherereye mu birometero hafi 150 uvuye Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mujyi ni nawo unyurwamo n'abakora ingendo zigana mu mijyi ya Butembo na Beni. Usanzwe utuwe n'abaturage barenga 60,000. Ubarizwa muri teritwari ya Lubero.
Iyi teritwari ibaye iya kane mu ntara ya Kivu ya ruguru izi nyeshyamba za M23 ubu zifitemo ibirindiro nyuma ya Rucuru, Nyiragongo na Masisi. Umwe mu baturage wavuganye na AFP yavuze ko mu nama bakoreshejwe n'abarwanyi ba M23 barimo umuvugizi wa gisirikare Wilingoma babasabye gutekana bakaguma mu ngo zabo. Hagati aho umuyobozi w'ingabo za leta muri teritwari ya Lubero Colonel Ale Chiwewa yatangaje ko abantu bakomeje guhunga mu duce twa Miriki, Kirumba na Luofu berekeza mu majyaruguru ya Kanyabayonga. Ubutegetsi bw'ingabo za leta ntiburemeza amakuru y'uko batakigenzura Kanyabayonga. Urakoze Edi Rwema. Kuri iki cyumweru umukandida wa FPR Inkotanyi Perezida Paul Kagame yiyamamarije mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera. Perezida Paul Kagame akaba yarihanangirije abo yise abaturanyi bashaka gutera u Rwanda ko ntawe icyo gihugu kizasaba uburenganzira bwo kwicungira umutekano. Ibi Perezida Kagame akaba yarabitangarije i Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kuri uyu wa gatandatu umukuru w'igihugu w'u Rwanda yaburiye ko abashaka gutera igihugu bazabasanga aho bari, akaba ari naho izo ntambara zirwanirwa. Temistokle Mutijima mu ijambo yagejeje ku mbaga y'abaturage babarirwa mu bihumbi amagana bari bakoraniye ku kibuga cy'umupira cya Kagano ho mu karere ka Nyamasheke, Perezida Kagame yashimiye abatuye ako karere uko bitwaye bicungira umutekano mu 2019. Aha Perezida Kagame yakomozaga ku bitero inyeshyamba za FRN zagabye mu turere dukora ku ishyamba rya Nyungwe kuva mu 2018 turimo n'aka ka Nyamasheke. Usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha, bari banababeshye ngo muri Nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana n'ubutegetsi buriho bashaka guhindura ibintu, ubwo ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi. Nibyo ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga. Uko byagenze ni bake muri bo bazabara inkuru, kandi nuko basanze baribeshye. Mwese Abanyamasheke muri Abanyarwanda nk'abandi Banyarwanda muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u Rwanda. Ibitero by'inyeshyamba za FRN hagati y'imyaka y'ibihumbi 2018 na 2021 byibasiye ahanini imirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Rusizi two mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'iyo mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe two mu ntara y'Amajyepfo. Kugeza ubu ariko hashize imyaka irenga 3 ntaho ibitero by'izo nyeshyamba byongeye kumvikana, ndetse abantu barenga 20 bashinjwaga kuba abayobozi n'abarwanyi b'uwo mutwe barafashwe bacirwa imanza n'ubutabera bw'u Rwanda, nyuma baza kurekurwa ku mbabazi za Perezida Kagame. Naho biruko ariko Perezida Kagame aha i Nyamasheke yavuze ko ibibazo bitarangiye, na n'ubu hari ibihugu bituranyi bikigambirira kuzahirika ubutegetsi bwe bibinyujije mu baburwanya. N'ubu biracyariho abandi bari hakurya, ari mu gihugu cy'igituranyi cy'Uburengerazuba, ari cyo mu Majyepfo, bavuga ko bose bashaka gutera u Rwanda. Abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho, ko bashaka gufasha abo barambiwe, ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo, bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda, noneho b'Abanyarwanda bagaheraho bahindura. Ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba. Umukuru w'u Rwanda akaburira abo bashaka gutera igihugu ayoboye ko izo ntambara zizarwanirwa iwabo. Ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto, ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. Uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize, oya, tuzabasanga aho igihugu ari kinini, kandi si bo Imana yahaye amahirwe yo kuba banini. Rero ubuto bwacu turaburinda, noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo. Abo rero bahiga gutera u Rwanda cyangwa babikoze, nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make. Nubwo ntaho Perezida Kagame yatomoye izina ry'igihugu runaka mu ijambo rye, imvugo y'amarenga n'amerekezo yakoresheje avuga ku bihugu bituranyi, aratunga agatoki ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu bidacana uwaka n'u Rwanda.
Perezida Kagame atangaje ibi mu gihe hari umwuka w'ubushyamirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi b'u Rwanda n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barapfa intambara z'umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo ishinja u Rwanda gufasha izo nyeshyamba, izihe intwaro n'ibindi bikoresho ndetse no kohereza abasirikare barwo kurwana ku ruhande rwazo. Ibyo ariko u Rwanda rurabihakana, ahubwo rugashinja Kongo gufasha inyeshyamba za FDLR zirurwanya. Ni mu gihe Burundi nabwo bushinja u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara uburwanya, ibyabaye imbarutso yo kongera gufunga imipaka ihuza ibyo bihugu byombi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uretse Perezida Kagame n'ishyaka FPR Inkotanyi biyamamarije ahikagano ya Nyamasheke, kandida Perezida Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu yiyamamarije ikabayaho mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni mu gihe Philippe Mpayimana umukandida wigenga we yiyamamarije mu turere twa Kamonyi na Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Urakoze Themistocle Mutijima, mukomeje kumva Radio y'Ijwi ry'Amerika. Radio y'Ijwi ry'Amerika n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima. Ndabasuhuje, Ndewe Eugenie Mukankusi. Bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso ni indwara y'amaraso y'uruhererekane mu miryango. Iyi ndwara irangwa n'imiterere idasanzwe y'insoro zitukura z'amaraso, ikaba ishobora gutera ubuke bw'amaraso mu mubiri, ububabare bukabije, ubundi burwayi ndetse no kwangirika kw'ingingo z'umubiri. Iyi ndwara ifunga imiyoboro, ikabangamira ugutembera kw'amaraso, ari nabyo biganisha ku kubabara bikabije. Ikigereranyo cyo ku rwego rw'isi cyerekana ko abantu bakomoka muri Afurika, mu burasirazuba bwo hagati, muri Aziya y'Amajyepfo bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'iyi ndwara kurusha abandi. Abagera kuri 25% mu bantu bo muri Afurika y'Uburengerazuba n'iyo hagati bifitemo utunyangingo sano twabo ibimenyetso byo kuba barwara indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso. Duhereye muri Uganda, aha ni aho indwara y'insoro zitukura z'amaraso hari imbogamizi ikomeye mu bice by'icyaro, aho abantu batarayisobanukirwa nk'uko bitangazwa n'inzobere. Muri kamwe mu duce twibasiwe cyane na sickle cell mu burasirazuba bwa Uganda, umugore ukiri muto ubana n'iyi ndwara arimo kongera umuhate mu kwigisha no kugira inama abaturage ku byerekeye iyi ndwara yibasira amaraso. Barbara Naburo amara igihe ku bitaro bikuru bya Mbare mu burasirazuba bwa Uganda, abaganira n'abarwaza ndetse n'abarwayi, cyane cyane abana bihutishirijwe kuri ibi bitaro ngo bavurwe nyuma yo gufatwa n'indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso yitwa sickle cell. Nk'umuntu nawe ubwe warwaye sickle cell, Naburo asobanukiwe neza ibyo aba bantu barimo gucamo. Tebantwala ng'ekintu ekikulu nti nange nsobola kola ki kusoma bane. Bigeraga bambona nk'umuntu w'ingirakamaro, mbese nk'uzakura cyangwa se ukwiye gushyirwa mu ishuri, kuko bajyaga babwira mama ngo abana bameze nkanjye ntabwo bakura, ntitwakwiga, yewe ntidushobora no kubyara. Rero nk'umwana mama yanyitayeho ndetse ngize imyaka 12. Yajyaga ntegera tagisi imvana mu cyaro cy'iwacu, akanyibutsa kujya kwa muganga no kunywa imiti muganga yabaga yanyandikiye. Nyina umubyara Agatha Nambuya yibuka uburyo umutwe ndetse n'amaguru n'amaboko by'umukobwa we byatangiye kubyimba amaze ibyumweru 2 avutse. By the way, you have to work so hard. All the time, you have to look at her. First of all, you must know that she's blood. There is, I think, how can go Akauka. They change bloods. After that, you see the child swelling. And he feel everywhere pain. And he can cry all the time. And that what I saw that time. All the time I have been in the hospital. Nyina wa Naburo avuga ko batewe ishema n'abuzukuru 3 umukobwa we yibarutse ndetse n'umurimo akora nk'umujyanama. Abishishikarijwe n'abayobozi b'ibitaro, Naburo yinjiye mu itsinda ry'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi mu rwego rwo gukora ubukangurambaga n'ubuvugizi ku gusuzumisha abana indwara ya sickle cell hakiri kare. Muganga Juliana Beso ni umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bw'abana akaba n'umushakashatsi ku ndwara ya sickle cell. On average, most of these children will start falling sick between the ages of 6 to 8 months. So
ugereranyije benshi muri aba bana batangira kurwara bagize amezi ari hagati y'atandatu n'umunani. Umwana rero yajya kugera ku myaka nk'icumi amaze kujya mu bitaro inshuro nyinshi mu gihe tutamuhaye imwe muri iyi miti yo kumurinda. Kuri Byambare bita ku barwayi babarirwa mu magana baza kuhafatira imiti baturutse mu byaro bibikikije. Benshi muri bo bahabwa umuti wa hydroxyuria ugabanya ibihe by'uburibwe bukabije n'izindi ngorane. Mbere y'uko yuzuza imyaka 2 yararwaraga ariko ntitumenye indwara arwaye. Twayimenyeye ituturu ubwo yari afite imyaka 2, hanyuma kuva ubwo dutangira urugamba rwo kumwitaho kugeza n'ubu. Umwe mu barwayi muganga Beso yitaho ni Elungati John ku myaka 23 ukigaragara nk'umwana kubera igwingira mu mikurire. Previously, like maybe 5 years from now, navuga ko ari umuti w'agatangaza kubera ko wahinduye uburyo twita ku bana barwaye sickle cell. Twari twarashobewe ugakurikirana umwana hanyuma yagera ku myaka nka 12 agatangira kujya arwaragurika cyane ku buryo nawe ubwawe watangiraga kubabara. Rero iryo hungabana ryose ubu hydroxyuria yarivanyeho, yorohereza rwose ubuzima bw'aba barwayi. Indwara ya sickle cell ishobora kugwingiza imikurire mu gihagararo yiganje mu turere dukunze kwibasirwa na malaria cyane cyane muri Afurika no mu Buhinde. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rigereranya ko indwara ya sickle cell muri bimwe mu bice bya Uganda ihiganje ku kigero kiri hejuru kugera ku ijanisha rya 45%. Mu gushaka gusobanukirwa byinshi ku ndwara y'insoro zitukura z'amaraso twaganiriye na muganga Hajar Maman Nasir, inzobere mu buzima rusange ya Abuja muri Nigeria. Ibi nibyo avuga ku bwiganze n'imicungire y'iyi ndwara muri Afurika. Sickle cell disease is an inherited blood disorder where there is a defect in the hemoglobin. First of all, oxygen is needed for our body to function properly. And a hemoglobin is... Sickle cell ni indwara y'amaraso y'uruhererekane mu miryango aho haba hari inenge mu nyubakamubiri ya hemoglobin. Mbere na mbere umwuka mwiza wa oxygene uba ukeneye kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza. Hemoglobin rero niyo modoka itwara iyo oxygene mu mubiri. Iyo hari iyo nenge muri hemoglobin ituma umwuka wa oxygene utagera hose mu mubiri, ibyo bigatera umubiri kugira ibibazo. Mbere na mbere rero iyi hemoglobin niyo ituma amaraso agira umumaro mu mubiri. Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara niyo ifite umugogoro munini w'indwara ya sickle cell ku mugabane wa Afurika, kandi Nigeria ni ifite umubare munini w'abarwayi b'iyi ndwara ku isi hose, aho buri mwaka abana bari hagati y'150 na 200 bavukana indwara ya sickle cell. Icyo ibyo bivuze ku mubiri ni uko insoro z'amaraso ubusanzwe insoro zitukura z'amaraso zikoze nk'uruziga kandi zirorohereye ku buryo amaraso abasha gutembera mu mubiri nta nkomyi agakora umurimo wayo. Ariko ku ndwara ya sickle cell ikibaho ni uko insoro z'amaraso zigenda zigakomera zikamatira aho kugira ngo zigumane ya shusho y'uruziga isanzwe y'insoro zitukura z'amaraso, ziriheta zigafata ishusho y'umuhoro cyangwa se y'igisate cy'ukwezi, ari naho havuye inyito ya sickle cell disease. Bitewe n'iyo shusho rero insoro z'amaraso zimeneka byoroshye. Ubusanzwe uburame bw'urusoro rutukura rw'amaraso ruzima ni iminsi 120 ruri mu mubiri, ariko ku rwamaze gufatwa n'indwara ya sickle cell rumara hagati y'iminsi 10 na 20. Izo nsoro zarwaye rero zishwanyagurika byoroshye, zigafunga imitsi y'amaraso, ibitera ibibazo byinshi mu mubiri nk'iyangirika y'ingingo zo mu mubiri. Ingingo zikunze kugerwaho n'izo ngaruka mu mwijima, impyiko, urwagashya ndetse rimwe na rimwe n'amaso. Uburyo bw'imivurire buratandukanye. Ubusanzwe ni ukugabanya uburibwe nk'uko nabivuze mbere. Abayirwaye baca mu buribwe bukabije. Kugabanya uburibwe rero nicyo kibanze. Kuri ubu hari ubuvuzi bwa burundu ndetse ni nabwo rukumbi bubasha gukiza birambye indwara ya sickle cell. Ubwo nabwo nibyo abantu bazi nko guterwamo umusokoro. Ubundi buvuzi bwose bwo kugabanya uburibwe, antibiyotike, inkingo, kongererwa amaraso, ibyo byose biri mu buryo bwo kuvura indwara ya sickle cell kandi buraboneka. Ariko ikigoranye cyane ni ubu bwo guhindurirwa umusokoro kubera ko burahenze cyane kandi busaba ubumenyi buhambaye n'ibikorwa remezo bifatika. Ibikorwa remezo biboneye bigomba gushyirwaho ku buryo niyo haba hari urwaye ashobora guhita avurwa. Inyigisho n'ubukangurambaga nabyo bikeneye kongerwamo ingufu kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa n'iyi ndwara, ari nako bashishikarizwa kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze.
Mariama Endimi ni umubyeyi w'umunyanigeriakazi ubarizwa mu Bwongereza wavukanye indwara y'insoro zitukura z'amaraso. Mu gukurana iyi ndwara yahuye n'ingorane nyinshi z'ubuzima. Aradusangiza ibyo yanyuzemo muri ubu burwayi n'icyo bimusaba buri munsi ngo abeho ubuzima butanga umusaruro. Sickle cell is quite a common illness that affects, according to the Sickle Cell Society, 1 in 4. Indwara ya sickle cell nk'uko bitangazwa n'umuryango Sickle Cell Society ni indwara ikunze kugaragara cyane aho umwe ku batuye Afurika y'Uburengerazuba 4 aba ari uyirwaye, n'umwe ku birabura 10 bo mu karere ka Karayibe akaba ayirwaye. Kuri nge ingiraho ingaruka mu byo nkora byose umunsi ku wundi. Reka tuvuge ko umubiri w'umuntu muzima utarwaye ukora ku bushobozi bw'100% buri munsi. Uwanjye ushobora kuba ari 50%. Nanirwa vuba cyane, nkora mu buribwe bukabije, ariko byanteye kurushaho kwihangana kandi numvira umubiri wanjye, nkafata akanya nkaruhuka mu byo nkora. Nanirwa vuba cyane nk'uko nawe ubyumva. Bisaba rero ko nkora ku muvuduko muto umunsi wose n'icyumweru cyose. Ingorane ikomeye cyane yo kubana n'indwara ya sickle cell nuko yishira cyane. Nshingiye ku byo nyuramo ntabwo ingaragaraho. Abantu benshi iyo bandebye ntibahita babimenya ko ingiraho ingaruka buri munsi. Nkasanga rero kugera ku rwego abandi bantu babasha kukumva ubu ari byo mbona bigoye cyane. Kuri ubu maze igihe kinini ku buvuzi bwo kumpindurira amaraso. Uko ibyo bikorwa, bafata amaraso nko ku kigero kiri hagati ya 60 na 70% bakakuvomamo, hanyuma bakaguteramo ayandi mashya yavuye mu batanga amaraso. Ibyo ni ibintu nkora buri kwezi kandi byamfashije gukomeza kubaho mu buryo bwanjye. Ikindi, uba ufite imiti uhoraho ufata buri munsi, kandi niyo waba wifuza kubyara umwana, sinibwira ko kuba urwaye sickle cell byakubera imbogamizi yo kubikora. Ntekereza ko icyo uba ugomba gukora ari ukumvira umubiri wawe, ukumva imbaraga ufite uko zingana, ukamenya icyo ubashije gukora. Kubera ko uko byamera kose umwana wawe niwe uza mbere y'ibindi. Ugomba rero kwiyitaho rwose, ugakora uko ushoboye ku buryo ubuzima bwawe buba ku rwego rwo hejuru rushoboka, ku buryo ubasha kwita ku byo umwana wawe akeneye. Si igisebo. Abantu benshi muri Afurika bafata indwara ya sickle cell nk'igisebo, kandi siko biri rwose. Si indwara yakubuza gushakana n'uyirwaye. Ibyo ari byo byose, icy'ingenzi nubwo wifuza gushakana n'uwo wumva wishimiye kubana nawe, menya uburyo ishobora kukugiraho ingaruka, uburyo ishobora kugira ingaruka ku mahitamo yawe ari imbere, waba uhisemo kubyara cyangwa kutabyara. Ariko byose birashoboka. Wowe iyiteho kandi wumvire umubiri wawe mbere ya byose.